Kajing so sarong ya kajing sedang kiu ki samla ka jela bakila ban mikman hakirin san jing ko pen isap na do ko sports karwai ka siau kaput katem haka khat sau tering nailar arja arpusau kariboy youth federation RBYF umdan circle kilapen ko buram ya ka samla senabi singkli kabare ka klor ya lekai arm wrestling Kariboy Youth Federation RBYF umdan circle haka jingalam uba pondars im kum ka jingle ay man siem ya katay ka samla kabalawan ra ya kanam ka buram ka jela kila letban pun ko buram ka haka yingsa jongka haka snong lumding umdan nong tlo riboy district Kasamla senabi singkli kare kabala yo ban khorjing job haki kerdan baper karin san yakop ya kunkti arm wrestling kabukan thop haka national level ka national arm wrestling bat para arm wrestling championship arja arpusau kabala penlong Maharashtra Mumbai Mentapat kani kasamla kala syajit ban mikmat nakari India ban lej yakun pat haka jing yakop kunkti kaban salong Moldova hadoba Europe Sian ngan mi no nang ni ha ka country trick mentau penai bandai la ka shapok Moldova nam da ka World Arm Wrestling Championship ka banlong nadu ka khatsan trick hadu arsan trick kane ka jingle ka World nga ka dai bangala sha select na bangala da bi la ka ya ka national bang yo atli gold medal but we silver but we bronze kane ka jingle la ka juni hoi ki ong na po association bakil panjingrap e na ka sarkar ka ong panirap tang haduk menta kampat lei tinggal kampat ya ka sarkar ru bahkan persang melek kloi mo nila di ru kapor banbi balai dakai kata ru padio kubare ia ka menta te hoi na dok sidong ni habrut hin dala de hendre ka jinglur ru kamde ri ka barit kala de kala ko siduk ki ar laksteng ana marba hari bhoiru ni don ka Amrasing Association te yong ba itu president of Amrasing Association in le ikatu himai ilapan ki kor kisla hoi ngala semet de ki dokumen ken hei Kijing te ki babon khamtam le ka hakaliang ka pisa ka tengka namar bangi nga deiro na ka tingka baduk bamla te katahi ka jing ka bunun komtam disha ngala don hikumba lai putam tang ba bam don jingarap bang nimyo jingarap na ka sarkar ka hadu menta tagraw masteng jong ki player ki lahap sa no Klam le kaisho. Kun pat menta ki don hadu ka ar kalai ngot bat ar muski official. Ngakung kapakten bi. Idei bam don lat. Ngachuyo ka kam malu malah. Ngakarchan ikat bala. Lembaga jing ay mensim bi. Dan bok kumapiong. Ngaru ngambun ketin. Ban karen sibun Ngasungu ipi baro ngamla banjar kerteng gising balang baper. Kila ay mensim. Kila nok senyang. Ngaku mukpa. Ngamla ay ban penmiang lengba ka nyerap di pisus lem ya ka kun juga ka sendebi ngai ku blei pi baro sia jar dan bok kumba keren sekretari neu presiden jeng pi ka seng RBF ai mensim dan bok makan ra nadu kadong de boy jingi umden jingi rait nang tulu kamtam ka stit Meghalaya jingi mat katagarin ya kana wanra yau tau so ubat hiang dan bok kumba pi ai mensim kan job no ngai ku blei pitang kata keniat hit ku blei sibun nakal yang jingi kesen ngiwan hangne na bantaban ai mensimi ikit bok kit yang ba inwanra ya kanam ku buram ba insami laknom no lasisni insami nangne na po ka jela ka jungi insa lechti de nakal yang jingi ngikit bok kit yang ba in yo kamet ku ko bkhya kumjuru banwanra ya kanam ku buram ya kadong kathaj umden ka jungi kumjuru ka jela ka district ribhoi bi ka jungi hamtam ka jela Meghalaya ka jungi kari India hi barok away te kani kapor ngasngeu ban karpat ya ka sarkar Meghalaya hi barok away ba pinsyo ba ban phai khmat sha ki sambla jongi ki ba nakadong kathan ribhoi hi barok away kumjuru na Meghalaya hi barok away ba ngi i bunsin ba ka sarkar ka leklet ya ki sambla ki ba mikman hagi we kino ki benta kaliang ka sport ngi iba ka sarkar kamnom aimensim ladang ipai ha wede bat ki kapisa ka tengka ini ikong sinibi sigli ila penlut hin na jong ki pla lade naki bahing hasam hendrai ngakarpat ya ka sarkar na sport department pit subhaban pai khamat sai ban yarab i ga jinglut ka jingsap kalong ka bobon dagi lak iba ide ban pelut ban yo ban sim mentah te
te nakaliang jingi ngi pat syang sarkar bapin sema ban yarab i kat ka ba la namar ba kandigasni ngi wan tang ban siulem ban snok tilang ban i ban aiman sim i namar ba ilong i wei i samla kan kente mo napo kadong kathan riboy ka jingi i bajuan ra ya kanam ku buram men hakane ila wan napo Uzbekistan hapo kontinen Asia ila wan ra ya kanam ku buram ban wala iyo akatat position ru andre ngelayo ban sakilang hatusni bat kalong kajing kemen yangi takane kaporu iwan ban aiman simi i shwa bin mi de nakaliang jingi kasang ngikit bokir yang ban ngidon rekat bat ina kapos kapot Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat akabathau bha kam khta ikadur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we kajing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba Ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya